Amnyama so yena uGogo Bathini Mbatha siku part 2 yamanzi amnyama ukuthi sichazile ku part 1 ukuthi amanzi amnyama ayini kwenzakalani ubona ngathi namanzi amnyama kusesikhathi nibona ukuthi nizondane kwesikhathi nibona ukuthi ngabikho ukubambisana nikhona nomndeni right enye into ke engithanda ukuthi sikhulume ngayo ke manje na ku part 2 ukuthi ilapheka kanjani lento le. Number 1 yekeni impepho ingabe nisayishisa impepho ningabe nje nisasondela empephweni fanele nithole umuntu ozokwazi ukuthi anigeze aniqinise meniqeda bese idlozi niyolibiza entabeni ngoba la liboshele khona liboshele emsamo nina fanele nolibiza phi niyolibiza entabeni nilihlambulule bese nilicupha ukuthi make lathintwa futhi ngamanzi amnyama lo muntu loyo avelele into embi. So lokho kudinga umelaphi wendabuko ukuthi enisize ngaleyo process leyo ukuthi iyenzwa kanjani ukuthi igeza kanjani amanzi amnyama. Kuba khona izilwane eziba yisacrifice ezishiswayo zingadliwa sejise inyongo kube khona inyama emanye amaqathi nizowadla ahlaza izinto ezifana lezo. So kuwumdanti odinga ngempela engazi ukuthi kungakhona umelaphi wendabuko. Amanzi amnyama futhi bazalwane uyakwazi futhi ukuthi ulapheke ngawo ngesimo sesiwasho umuthole njena umuntu okwazi uhlanisa isiwasho umuntu omthandazi uyakwazi nabo abathandazi bayakwazi ukugeza amanzi amnyama izangoma ziyakwazi inyanga futhi ziyakwazi. So i-option wena ufanele uyelana ubona khona ukuthi usibani ngathi angangisiza mina kulento le engivelele kodwa ungayi kumuntu owaziwayo emndenini ngoba lokho kuyinkinga ningayi kumuntu nike nambiza phambili ukuthi azosebenza la ekhaya ngoba sekhona ingxenye abantazana na mhlambe sakayisigebengu naye kwayena labatla ake nithola umuntu omusha lento lena ilapheka. uGogo Bathini Mbatha ngicela ungakhohlwa ukusubscribe so that uzokwazi na ukuthi wathole njalo ama video abuya kuso isalukwazi sendoda malutsho.